E whamalo atu leo no sa ilo tātua tunu ui tiu te mga aduengo le nei vai yaso, le u tātua o mai fo i le whaai unga le vai yaso, e le isi fo i wha o popongo tala i meolo te tupu isi o tātua tunu o Sāmoa. Wa whaau wantu ni tanga luenga o leo se tālo sanga mai le tu maloa ana lofi numer mo mua, e whaasanga le lato whai pule, le whionga whesola i a pulu tusi upu tuinga mala, mai wa whaamaunia mai ele kom senon tanga luenga leo a wa paulungo i tino Filipo, e to alua se fulu matai o lea whioanga o loo saini i le tālo sanga lea, ma wa whaatino fo i le whaanga so longa o lātou ngā ruenga i su e suenga. O le tālo sanga matai o le tumalo, o loo anga i tonu i le 5 se fulu wafe tā la sa teu whaafai ngā ruenga i whaaputu ngā tupele i utos. Na whae loa se tasio sui o le tumalo i leo tu Tala, le tō whāsa o wao ta wewa whaafawina mu pōsa wao. O le whaangau le malie o le tumalo, o na ele iai se lātou sila fia e tasi, le mafua anga ma le teimina tala ina i tua le seleni a toa malona whaonga ina. A mangingo maami o kongu le whaonga ina o kupengi. Kupengi. O kupela kungu. O kupela malo. Ngā wala mai se ko whawa e le malo. Ku mai tu malo. Whaonga malka kau kupe. Pei tai o mana whaamanino le whionga le whaipule, e se tali tusi na tu ina mai le au tusi tala, o lo ia whaamanino e le mafua anga na tala i tua lea seleni, o na ua mo o mia tatongi o le au whainga luenga o le whonu whaavae. Ai o se malienga foi, wa o mo na whaatanga mai e le mtanga luenga o le poloketi o le miliona tala. O se tasio mata opuna la ngā, o le whasa furua whetā la o le poloketi o la au te tō, na tau fia le matanga luenga le whaamatu wato le isi lua se furua whetā la, o na ua leu sta ia tu utu unga ma malienga na sainia. Na ta ua le tō whasa o vao le mata opule nei, e te tau o na alo e se mai ai so o se tasi i la ngona ma mawhauwhango whaapol kiki. O le kakalo ma le whaalo alo. Alo ese mga upo le tumaro. Leo kalungo ako. Alo ese mai mga upo le kumaro. O kou pol kiki, fe kiki ko polo po ve me o yai. Al mga upo le ai tumaro sa ilingo le ami o kongu, mai ia mangingo kupe ia, wailing ka mai kupe. O le loko i falenga walpulenga leo ngu umale kumaro ngei. Mai wa whaamaunia mai ele kom sinon tanga luenga o leo, wa amata lato suenga e whaasanga i lea tālo sanga. Wa to mua whaanoa ngai se tasio a inga mai lea fio anga o manono uta, awalo atu lea tunuu e le whaamana tuino le tā uo tina e tu tonu a inga, e na wa maua le tino maliua se tasio tina na ta whea atu mai manono uta, a ngai manono tai, le na maualo na tino maliu o peupea i ngā ta iano le wafua se tasio a inga i whale umanono, ma wa whaamaunia mai ele kom senom tanga luenga o leo, o le tinale nei nā ngā i e tui sea, ma ele o loa po le ale mafua anga na malemo ma ta whea ai, ai o lo tā lia se reporti mani tanga luenga o leo, pe o ola le pepe o lo ia tau aveina, o na o le tina na maliu o lo maitanga, pa watoe tu o lalo mai el mtanga luenga o leo ili mamalu o le atunu, a o pisi i tā penanga o le aso tā uo tina i le whaai unga le yaso, e tautua nā vaenga uma mo le saunga le mu, o le sami o le lau ele ele ngā luenga whaatino, e meise le whemala ngā i ta avale afi, e meise o ngā luenga whaatino e ono lamati ai le soifua, e na iau lia ma tau nuu atu ai ngā uma i se aso tina fia ma manuia, au tu mau le saunga le mua le maafutanga ma tamā, ai meise na yalo ma whanau. Wa au sia se tasio moe mitinga mō whaafita audio lo tula i mai le teimile nei el mtanga luengo soifua mano loina, e le ngata o le whaale tonu afi e le tisi o lo sapalai le wila, e whaalango lango i e ngā se ngase ma masini ana mauta ngā se ngase ulum tua, e u whapena fo i le anga i le lumanai, e nisi o lu i tau e pei o mala whaale nā tura, e ono a afi ai lo tātou atunuu. O le vai so nei na te tala i se tasio afi e le tise tele, e whaalango lango atu i ai le whale mai tele, e teime motu si ai le tise,
O le fionga le minista o tanga luenga na ia sauno le saunoanga au tuma ia whaailo. O le okaina o le nei iafi whaleo leo, o se fuafuanga o leva o na whakaatia mai, o na o le fia suina, o se afi whaleo leo e sili atu, lona malosi, ai maise ai o le tali atu, i le motusia, so o le eltise, a whaanga solo le au aunanga whaasoifua maloloina. O le whale tuai, ma o le nei afi e ola, hai le whale mai tuai a matatu, i whale nei o le outpatient, au fiai le dental, le mental, public health, biomedical unit, ma le whale fou su e toto, ma o se fuafuanga na whaatu peina mai, i le Chokum Project, na se ima vai atu nei. O le company sa whamanuina i le nei tau whonga. O le generator, controls and electrical solutions. I le tau atoa e whase lau ma le ono afe. Whase fulfitu Tala ma le valu susene. E au fia i tutonu ma la whonga pe o le VATST ma le withhold tax. Na whafteia fwoi le fionga wālasi, le fionga le minista o tupe mtanga luenga, e le tāo fi pe o le vaya ngā tupe lea na whaamatuu, na whaanganga mai le paketi, o le taringa mālo le whontanga mālo le taupulenga, lea ua whaatino i nai lea mana onga tā ua le mtanga luenga. O le kompania le tau wha ia tun mafono whaalata, na o lato whaapi ina lea fitele. E le sauninga lava lea e tasi, na te tala aloa ia i nai isi fo i afi e le tise wha, le ua whaapi ina nei i isi wha le mai wha aitu mā loi lea tunu. O le lua i upolu, e au fiai poutasi malalo manu, ma le isi lua i salawhai, o whalalo masa foto. O tala fawia, manuia le wha i unga le vaiaso isi o tātu o tunu, wha soi foia.